Pa evo, posle ovako velikih utisaka, divne publike, jedne stvarno impresivne večeri, svako pitanje je nekako kratko, ja ne znam kako bi uobličila, ali mene interesuje ovaj rad sa učenicima, rad sa tom decom, rad sa rasejanom decom, kako je Kasijana jednom rekla. Da li ste nekad imali priliku da se sretnete sa nekim učenicima iz tog vremena? Da, sa jednim učenikom se srećem sve do danas. U vašem radu, dok ste tu decu vaspitavali, znači vi niste bili samo prosvetni radnik, nego i neko koji ih je učio životu, nekom drugom ovdje na zapadu. Da li je to ostavilo na vas utisak, u stvari, da li ste vi nekad sa sobom ponijeli te dečje uspomene kao svoje ili samo ste mogli da, pošto ja pitam vas kao zdravstveni radnik, ja moram sve te probleme da ostavim na poslu. Da li ste vi to kroz život nosili sa sobom, sve to sa decom što ste doživljavali? Pa to ja nosim sve do dana današnjega i do smrti ću nositi to. Divno. To sam na kraju i rekla da je to ostalo u meni i da s time živim. A posle toliko godina, kada se sastajete sa vašim učenicima, kakve su impresije, o čemu pričate, ako nije tajna da podelimo malo sa gledalcima? Oni su već zreli ljudi i onda pričamo o tim problemima koji su tog momenta interesantni. Najviše sam ih srela u crkvi, što je dokaz da su ipak Da li ste zadovoljni da ste napravili ljude od tih najošnjih dečaka i devojčica? Da. Od nekih sam napravila, ja mislim, bazu za odlične ljude koji su u profesijama svojim poznati i koji su dosegli velike rezultate. Vi ste večeras u vašem tekstu, u monodrami, rekli freudovske misli, gde ste rekli da je najteže u životu baviti se sopstvenom decom, to jest roditeljstvom, baviti se tuđom decom, to jest biti učitelj i da ne pominjemo psihijatru, pošto nema veze sa nama večeras. Vi ste zapravo i roditelj vašoj deci. Vi ste zapravo roditelj i deci koju ste školovali, generacijama dece koju ste školovali, jel? Ali vi ste uporedo i roditelj književnom svetu. Zapravo, vi se bavite pisanjem od vaše najranije mladosti. Da li možete nešto da kažete o vašem književnom opusu? Zapravo, kojim temama ste se bavili, šta vas je zaokupiralo, šta vas je impresioniralo i šta su vaši planovi za budućnost? Zapravo, sad nakon monodrame, šta planirate dalje? Ja sam počela pisati vrlo rano. I sa 15 godina su me bile pune novine kao najmlađeg dramskog autora jugoslavenskog. Zato što sam sa 15 godina napisala jednu dramu o našim studentima u Moskvi koje je zahvatio Informbiro. I to je bila jedina takva tema koja je bila obrađena. Poslije mene je Šinko obradio, Ervin Šinko, koji je poznati pisac bio u to doba, je napisao jednu dramu za koju su rekli da nije tako topla i neposredna kao ta drama koju je napisalo jedno dijete. Druga drama je bila Proljeća nedopjevana, posvećena kragujevačkim žrtvama, odnosno đacima, opet i djeci. Tako da smo tu dramu Hrvatsko narodno kazalište dramsko je izvodilo po cijeloj Jugoslaviji, a i srpski teatri su posebno tu dramu izvodili širom cijele Jugoslavije. To je bilo tada. Onda sam u anonimnom natječaju Telegrama u Zagrebu, koji je bio jedan književni list sa velikom reputacijom, dobila prvu nagradu, ali prije mene je tu nagradu dobio
dobili su veliki pisci i Olujić uglavnom vrlo poznati pisci, čak i ova Mirjam. Da. Međutim, tada su neki kritičari, baš mislim iz Beograda, jedan kritičar je mene dosta kritizirao, rekao je da se vidi da sam ja odgojena na jednoj finoj literaturi, kvalitetnoj, i da imam fantastičan stil i tako to, ali da od mene neće biti nikada pisac jer nemam tema. Međutim, i to me je toliko pogodilo da ja 20 godina nisam napisala ništa. Onda sam postala vrlo produktivna, napisala sam kapitalno djelo Balkanski sindrom od 600-700 stranica, ovu knjigu Pasijans ili strpljenje. To je u stvari kao kod Mihisa biografija o drugima, ali to su ambijenti u kojima sam ja bila od svoje 6. godine kao izbjeglica u Italiji pa do bečkih priča u kojima se daje taj ambijent u kojem sam živjela. Pa je došao i Beč na red, ali prije toga je bilo mnogo drugih. I kad je Matija Bečković ovo dobio u ruke, on je rekao pa to nekakva, tu karte nekakve i to nisam htio ni čitati, ali kad sam počeo čitati, nisam mogao ostaviti i došao je u Beč da promovira tu knjigu. Gospođo Vjera, ja vas moram nešto sa svoje lične tačke gledišta pitati ovako. Ja vas doživljavam kao jednu devojčicu, čovjek mlad onoliko koliko se osjeća mladi i neprestano pišete, o tako? Da. I dan danas? Od tada stalno pišem. Od kada su ove silne historijska zbivanja se desila. Da vaši budući čitaoci mogu očekivati za neki naredni period? Za naredni period, ja sam već tako stara i imam vrlo bogato bibliografiju. Nemojte tako, ja vas doživljam kao jednu devojčicu. Da, ali ovdje je recimo moja bibliografija koja ima puno tačaka bibliografski, tako da sam stara toliko da su počela izlaziti moja sabrana djela. Prva knjiga je izašla iz poezija, to je sabrana djela Vjeraško Zec, poezija. To su moje 4 zbirke pjesama koje su nastale ranije i već se vidi po naslovima njihovim da sam ja konačno dobila teme, ali vrlo krvave i teške teme. Recite mi, molim vas, vaši čitaoci šta mogu u narednom periodu očekivati od vas, ono što nije izdato, znači kakve su sada teme? Sad je druga knjiga poezije, izdaje je Svet knjige i to su pripovjetke. Tu sam ja jača puno nego u poeziji, ali jer ja sam po svojem habitusu narativni pisac, a poeziju sam ima tu moja zbirka od gimnazijskih dana pa dalje pjesama, ali ja osjećam da sam ja mnogo... I druga sabrana djela, knjiga broj 2, će biti priče. I tu će biti vrlo interesantnih priča. Kakve su teme? Teme su raznolike. Evo sad za kraj, ja bih htjela samo da još jedno pitanje postavim, da li, malo me te priče ovako zainteresovaše, da li postoji mogućnost da mi sa tim pričama napravimo ovako jednu? Može, nema problema, one će izaći vrlo brzo. I ja bih za kraj zaista još samo ovo pitanje, pored mnogobrojnih nagrada koje ste dobili u književnosti. Da, dobila sam nagradu Ivo Andrić, prvu nagradu dodijeljenu nekome iz dijaspore, piscu i... Da li je Balkanski sindrom konkurisao za Ninovu nagradu? Ne. Za Ninovu nagradu je tamo po Belome svetu, a našim ovim i treće poglavlje toga je ovo što smo sad vidjeli. Monodram. Monodram. Hvala. Upravo tako. Hvala vam puno.